السلام عليكم أصحابتا ما أنت وحرنا برانك إن أنكو سمينو صاحبكي abwaan geesi iyo laande brankigaasna waxa waaye waxaan soo watay my brother Alex Madenge soo watay oo aad loogu yaqaano gudaha Kenya oo ah majaajilista weyn oo ku qaraabto dharka askarta marka waxaan rabaa in labadooda aan ugu naqsado waxaan dhahayaa abwaan geesi soo bax magaalada aadina dalxiise gaariga noo soo qaad waxay keentaa ka washka meesha gaariga loo dhaqo keenan dhahayaa marka soo wada gaariga labadooda ay soo raacayaan wadada u istaagan ninkan aniga waan dhoomanaya ninkana u tagaayo markuu u tago uu istaajinaya markuu istaajiyo luqada Kiswahili kula hadlaya markuu istaajiyo wuxuu dhahayaa sharcigiina keena laysankiina keena kadib abwaan geesi laysan ma sidaan wada ognahay labadoodana askar way ka baqaan marka waxaan rabaa maanta waxaan rabaa branki oo waaliya aan la arkin rabaa inaan sameeyo marka insha Allah haduu Ilaa yiraahdo Alex unafanya hivi hao vijana wawili wanakuja na gari na hiyo kijana driver hana license unasimamisha na anagoba hiyo dress yako alafu unasema simama atasimama this the nataka hiyo prank ikuwe very funny ndio umesema prank yes lakini haikuange prank ni frank si frank ni prank no sema prank so wewe unatumia pia tumbo moja ama mbili tumbo moja na si ndio prank ni prank sasa branka yote wacha tuende basi wacha tuende fanya mzuri sawa lazima hiyo sema brank sawa hiyo yote ni sawa so long as iko na rank tuangalie tu wasiwe tuangalie vizuri wacha tuangalie pole tuangalie kama unakuja tumpige mwambie akuje uko hapa kwa kona hapa kumeandikwa 274 karibu kwa Kaush. Okay, that's what I need. Na ringtone yake ni hello abwane abo maanta waxaan rabay inay maanta waxba la mudo way kawde abo waxaan rabay maanta inay magaalada inaan dalxiis aadne marka waxaan rabay sabrani waxaan iska soo gagaleyna oo qaxwo iska soo cabileena yow asxaabta kalena wallahi niyo asxaabta kale saxiiba iska dhaafay sababta waxa waaye waxaas waa buuq iyo qayle marno ana bis arwa joog fiican inaan galno waa soo sheekaysana waqtiga soo qaadanaynaay marka waxaan rabay inay soo baxba yaa kul joogade والله بس هي واي كليا دمنا لا مير اسك عادي صاحبكنا واي مدينه مول با جوجنا marka adoo ku reeyay nin wax yar baa adoo ku reeyay tibaya hagaagtana marka abo ma tim hagaagsi walaalo kama gaarnay waxa ku dhacday meesha soo meel fog waay meesha soo meel fog waay tim ina hagaagsi kama gaarno anaga hadda markayta nagu sameeyay tima wax yar iska hagaajina الله abo wax yar masana hadoo ku waska soo dhisana saxba kama soo cadeysana bas wax yar يعني واحد سكتها 20 من كليك ابو 20 من كم سكري واي هي كوالا سو هاجسنا صحتي ما waxba sameysana taa waxa ma sameysanane sooba meel oo shidan roo inaan ku geeyay bas okay anta xaga ku gunaana marka abo waxay way maartay horta gaariga maartay meesha ka washka keen bal horta meesha ka washka ku way maano okay gaariga soo wad diyaar way hadda ku reebay ka washka soo maana dol ku reeyay kana shirka ha abo meeshii maano okay hadda ku reebay ما إذا قال وقت أنا بجيب مسوق قادم كريه ما تو مسوق قادم كريه أبو صباح لانير نشجع صباح أبو هاي ولا كي صباح wamesema sawa wamesema wako sawa wanakuja nitachuache hiyo kari utanionyesha nitakuonyesha ni K wewe fanya hivi nionyeshe tu ni kalakani ni color white KCV color white KCV yes wakaas gari soo socda anakuja gari ndio ile ya white sawa ile ya white anakuja unaona anakuja pole pole shika basi haya mimi na wewe hapa najuana sawa ana nisema garanino sawa eka gari kando eka gari hapa wewe eka gari hapa
Aba. Eka gari aba. Aya, eka handbrake. Abra. Wewe. Unajaribu kwenda wapi? Wewe. Hebu stop gari. Weka handbrake. Weka handbrake. Stop. Stop the car. Stop the car. Na tutoke nje. Stop the car and get out. Wewe stop. Get out. Firi afandi Stop. Get out. afandi meesha yar baan Wait. Unataka tu stop na utoke nje akari. Tuongee ukiwa nje. soo degaaday gaari lagu gudiye bilaayo bitiga xun ilaahay waxa la biti alle ku gud Hata wewe kucha. afandi ninka anaga nagu sahlaysaa wada fiir waa ku yiri ma fiirinisi Wewe. bro sorry Wende ulikuwa unaendesha. afandi aniga hadda hadaas wax la yaqaan Goja tuongee lugha tunaelewana sasa. Nani anaongea Kiswahili hapa? Nani anaongea Kiswahili? Wewe ndio driver, wapi license yako? license bado ma ka soo ilowna license to ahdo kula to kalkayo yumbani yako Somalia wapi? yumbani yako Uliacha license Somalia? unasahabu Ya Somalia ama ya Kenya? kalkayo Ya Somalia ama ya Kenya driving license? You are driving in Kenya, you should have a Kenyan driving license. Iko wapi? adikina waan u yeerahay salaad wala adii afandi Messi ya sheeg forget waa soo hilmaamay ma dhahan adu maxaad kalkacay meel danuur ninkan kalkacay Na wapi ID yako ya Kenya? haku bireey ID ama passport? Tutota kana utotike tueta you are a real Kenyan. ID habana Na kipande ya wewe ni refugee. unasahabu yumbani oo sawa wa sax way ha ku dhaha Wewe ni refugee ama ni visitor? You should have something, passport, visa, something Na wewe na huyu ni nani? mimi Na huyu? kan ma hadu dhashay dhakan waxa ma gaarin dhaw la halaadii ha qabta kaliya hadu dhashay dhakan mimi na waxa dalka inta isku leeyahay firi kan waa naga daayo tali Hapana, sasa tufanye hivi. Sisi station niko tu hapa. station Hii gari itakuchwa na toy machine. Bana. Sitaki pesa. afandi Wacha niweke hazard. afandi gari harun na aisha funga gari Unasema namna gani wewe? hada waduria adig big bro wa Unataka ufunge vio? big bro wa Lazima tuende kwa station because huwezi kuwa una license. meel kale ma isaaga big bro Hawezi kuwa una license. Tuende kwa station tu hapa. ya station beso Hiyo ni kusema nini? laatan maana waliba laatan baan ku siinaa dhahay No. wewe ni wasimu afandi wewe ni wasimu Mimi wewe unachoa simu ni nini wewe? Wewe unachoa simu ni nini? ana Nini? mimi ni wasimu Wewe ni wasimu? Wewe ndio wasimu? mimi Fanyeni. Mko na ngapi hapa? afandi Mko na ngapi? ngambi Pesa. bes ya mimi ninki waa boonta ma taqaan bahalka balaayo Na ngapi? $20 aan siina adiga $10 $10 siina $10 hada yaanu gaari big bro soo raacay ma arada ilaahay aad meerada ilaahay aad maxaan soo saaray gaariga $10 aanu hayaa firi waa anta shanno hadii la ku rooyaa Hiyo ni kusema nini? Elewa kitu unasema. ya sheeg lacag ma ciyaarka xaafadaan ha ku dhacdo hada amsada abwaan niyo tan halay hata mimi matoto matoto huyu ni matoto msichana matoto hata msichana matoto No. Wacha stories. Uko na pesa ngapi niwaachilie ama tuende kwa station? mimi ni waxanania baa waha Twende hivi tukiongea. bole Wewe usinishike mimi. Wewe bole nala ku yaafan dolola twende hapa. Chireer ka jidhsan weeyo Kucha. Wewe kucha. Kucha twende kwa station. Wewe kucha. Ondokea mama. Kucha. Wewe kucha. kana niyo nikan Kucha. isqir laande Gari itakujua na mtu ya kutoa. Wewe. hadal kiyal Nenda wapi wewe? speak wallahi بيجروا معنا بوس
boss boss yangu to handol kuran yahay ya baan we are boss we are calling so sheeg soo socdo imaan haya because maxaa yeelay gaarigiisa waa kana meesha yaala hotel waa leewi tunafaa tuenda kwa station motendike tuenda nyinyi Kenyans ama mtu wetu ni waachile qabanay big bro beso big bro ma qabanay ama pigia mtu big bro waxa halaag dhalay weey pigia mtu aleta documents ama aleta kitu big bro kor magaal nagay jir waxaan wasaga ku hay hada kale imaade waxa soo dhasaasa waa ninkaas niyow ninkaas niyow gaarigiisa dhan ninka siyaatiya anaga no kee abwaan furaha ninkaan furaha hala tagay pigia mtu afandi uu doonsada la markaan ma tansaya yahuud way yahuud way asaasa waxaan dhan yahuud magaalada ka jira wajojo sisi tuelewane afandi gaari aan kumaleeyahay gaari niga salaam maqaya station ni hapa tu afandi no kama ida kuingia kwa gari utoe kitu ama tuende kwa station ni hapa tu hapana naitu wa twende hapa afandi mimi na Kenyan lakini anaka na biya aniga asaga wewe ndio ni kama tunaelewana wewe unasema namna gani mnatoa idea ama mnatoa kitu ni chalwa mnatoa pesa ama mtoi sheego mnatoa pesa ama mtoi namna hii afandi mimi ni chalwa chalwa ni nini lakini hadal kuro hooyada Somali bana tuko Kenya ida tuelewane ama tuende kwa station bana tuende namna hii afandi ngocha kichwa firi hasina ninke hasina ma lacag baan u haysaa ninka cunada ugu jecel yahay magaca ana u kala hayeen halkaan u kala hayaan Allah cuntada ku yeelan magaca cunada horta magaceedi habis ma gali karnaa sheela dinig lagu noo dhamaado waxaan cunur rabaa feeraha weyn hadda cunus ilaahay ugu ka tagaya yaa cunada magaceedi anoo isma magaceeda ebu elewaneni kwanza waa speaking cunada magaceedi maxaa ay cuni jireen ugaali yaha ishag nakucha bahli yako nakubatiya ishag ugaalimiinki ishag waa dharkaysa caloosha inta ku leekaanayso ku sii qarxaysa oo niyo waana dilna dagaalka naga jooji oo naga taagno sii naga xariga hiyo kusema nini hiyo translate pesa nimesikia tu pesa firi haasayna hadda niyo abu caloosha banaanka joogta anu askar lama tusaniyo waa adduunka ilaahay ka awna so hiyo pesa iko wapi Yes. Pesa iko wapi? Mnasema tu pesa mimi sisikii. Pesa aisha pesa wa luke na iko wapi? Mimi gari la imaanay. No. Twende. Asiga dunia gaya khulba ka daran. Sasa unaanza kupiga magoti. Caadi no brain hayaan. Afandi pesa bana. Afandi pesa. Waalanta abwana. Wewe unachua simu namna gani wewe? Hapana. Afandi. Wewe shika mititi. Lakini mititi wa anaga ngoja. Lakini ilikuwa prank. Ona kamera. Angalia kamera. Prank. Katina mahad. Nimekuprank. Salimia kamera bwana. Hata shukuru ataka. Salimia kamera bwana. Ni prank. Salimiana namna hii.